Mea tu hane hado tūlo do wala tala tutupu ke lata ia mai pulipo nei. Ne tuku whenonga ai taha matutaani hongwhuluma ono i tau hana mui mai he maanga lofi ke wakalele medivac ke buli he pōngo fua. Mā me BCN koi tangata nei ko hanga ke lea hana ngā ngāo moi nā kai malalo ke heke wakalele New Zealandi aho ia a si whiwhili he whananga ngāo ke uta he medivac. Kua whakamoli mai he takitaki he Ministry of Social Services ko Galen Tasmania ko hoko mai e medivac ki Niue tōngo 45 minute he male matahala fitu moi ko tuku whenonga 40 minute ke tā ai e matahala hongwhuluma tā he puli he pōngo fua. Ne whailoa mai foki hai e matua nei ke whalenga ngāo ha okalana i New Zealand. Hanga o ia ke tau mana tupi tau tangata ha kua longona kua ku e oxygen mai masini lang matai whawhangu ke whalenga ngāo pe mai e Tasmania nā kai hako e talahawanga ia kai whakau ia ke tau mau koloa ne kua fua ki ange e tau koloa nei mo e ki ai mo tau koloa mau tau seuse poke standby kai ke kua ku. Whakau e whokia ia ke lau tolu tau ofisanga hua ne kua whakamaka e tau ngā hua ke lau mua mai e tau koloa mahuinga nei mai he whakatanga a whiawhinga fua ke tahake ke whalenga ngāo. Koe tau malikisi he tau he tau koloa ke lata mai tau koe whāpuini whangawhuluma ono e pasene. Pēnā e tala wanga he matakau ne lewe ke tau tongi he tau koloa ne maua mai he tau whane koloa ha Niue koe Niue Consumer Price Index. Kua whawhua ai e lau tole tau tongi he tau koloa ne whakatau he tau tangata he motu. Si koe tau hiki kianga ia, kua lau ia e tau mamui he tau tangata moi haro tola tau tupe maua mo whakatau e tau koloa. Nā kai hiki o se tau tongi he tau koloa he tae mga aho, ka koe tau tongi he tau koloa kukisia mahino ke he tongi whakaiawalesi he koloa. Mua mai he tau wanga whakanumela ke kuata ke ua aki he tau ua whi hongwhuluma hiwa ke whakaosi mai he aho tōngo fulu he mahina uni koe tau tongi he tau koloa koe nā kai puini wangwhuluma tolu e pasene. Ki sia mita ki e lahi he totongi he tau koloa kai tunga tau wala manu, mua te tau wala mamoe koe nā kai puini whangawhuluma hiwa e pasene. Kai lahi maha ki e totongi he tau wala povi koe nā kai puini hongwhuluma ua e pasene. Kua mana ki Niue ke asi hake halotola kou whakataanga moi motu ko Indonesia. Ne tohia ke Papa Jakarta Post e whakamailonga he tau amana ki anga nei, ke tau tohi communiques ne kua whakamoli ai, he whakatawhano ha Niue, moi atu kuki ai lani ke ngā hua o loa moi motu ha Indonesia. Ko ia ne ko hoku ia Niue ke whakamole tau tohi communique nei mo Indonesia, ko i lilifu ki pule ko take tā langi. O loa moi huku ia ke pule ha Indonesia ko Retno LP Marsudi ke whanawanga Pacific Exposition i Okalana, New Zealand he mahina kua mole. Amana ke Niue ke kaualoa mo Indonesia ke tau whainga hua fusika, pia foki moi puipuyanga ke tau koloa tuwhangasia he motu. Ko i hau anga mo i whakawhanawanga i tau koloa ha Niue mo Indonesia, ko whitahi malikisi hake ke tāsia uwhuluma hiwa, puini ua e milione tau tā la he tau ko male, ka whakatai ke lemawhuluma ua puini 5 e milione tau tā la he tau ua whi hongwhuluma fitu. Ko pehe mai e polotu mo i takitaki kau Taha Lowy Institute i Australia, ko Jonathan Pryke kia BCN koe manakua Indonesia ki tau koloa tahi ha Niue. Koe whakawhetu ianga ha Indonesia mo i tau motu Pasifika, ko whai tupi he talahau e Pryke, mua te ke tau puhala whakamamahi ne lewekia ki tau tangata West Papua, ha koe tuanga he tonu hia halau tolu. Pehea Pryke, koe tau mena ia ne tutupu si kua whai whewehe aki e tau tangata he Pasifika, ka kua lamatai lahi e Solomona mo Vanuatu ki matakupu nei, si piani ke tū toko taha West Papua, kai nā kai whai tuanga ki ai a Papua New Guinea, pihia mo i motu ko Fisi mo Australia. Ko ia hongo fua ni whenonga atu e matakau laka pipele ma 5 ha Niue ki Papua New Guinea ke lata ia mo i whewa whetoko Oceania Rugby Cup ne potuia toko whā e tau motu Pasifika. Ko i tau motu nei ko Papua New Guinea, Solomon Islands, Nauru mo Niue. Pēnā hata tūlo tau wala tālo tutupu ke lata mai punipo nei a tūliu ke whelawia tapka hau, nona whā mui munuina.